Эх, Москва, Москва, bir bor enем, мен өңдүү тоо кушуна койнуң кенен демекчи, мына Алатоонун бүркүттөрү ата журттан алыста болсо да, ата салтын унутпай улап келатканына таазим. Ассаламу алейкум кыргыз элим, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш алыста жүргөн биздин мекендештерибиз тууралуу болмокчу. Мына ушул Москванын ат майданында ушул турган Калмак кырчындын кулуну Элдияр Абдыкаров той берип улак өткөрдү. Бул улак 2024 жылдын 29 декабрында болуп өттү. Жалпы кыргыз мекендештерибиз, бир боорлорубуз чогуу барып катышып, ынтымактыкта жакшы деңгээлде улак өттү. Бул улакка мен чакыруу алдым эле белгилүү себептерден улам бара албай калдым. Ошондуктан ал жактагы инилерибизден суранып, видеону тарттырып сиздерге жүктөп аткан кезибиз. Анда эмесе сиздер ушул Алатоодон алыста жүргөн, ата журтун унутпаган эр азаматтар үчүн жакшы сөздөрдү жаза кетиңиздер. Şunu tarafına Allah vallahi savayla biri. Enişke. Hop, ha? Böyle bak. Ne takın. Ya var, ayağımız titriyor oradan. Yürük sana. Sülerim. Bismillah. Şu Allah Teala'sına çeksiz maqtarlar şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den salam salavatlar olsun. Şu Allah'ın buyruğu menен gelip şu Moskva şahrında Eldyar jenim baldarına ata alуу niyetinde улуттук oyunun көктөрүн өткөзүп атат. Ушул Элдияр женибиздин кандай тилек максаттар болсо, тилек максаттарын Алла Таалам кабыл кылсын. Бала чакасы акыл эстүү, ден соолугу үчүн жакшы ыймандуу, рызкечтүү, акыл эстүү уул кыздардан болсун. Элдияр сен да ушу ата энең менен рызкечиң менен болуп, кандай тилек максаттарды кылган болсоң, Алла Таалам кабыл кылсын. Бүгүнкү өткөзүп аткан ушу майракең тынч аман өтүп кетсин. Балдарыңа ден соолук, балдарың акыл эстүү, жан баккан эмес, эл баккан жакшы insanlardan olsun. Şimdi katan Eldyar, Kudayım sana şundan bir sağlıp baldarıma elden bir kata doğal vereyim diye niyetim var ekan. Buna Kuda kalasam da o 2024 yılın ayak olup atat. 25 yılın başı olup atat. Жақшы күндөрдүн бири болуп атат, Куда кааласа. Ушу балдарга бир уул кыздарыңа патал берейин. Мына Кудага шүгүр Россия жергесинде мынча жааматтан бир патал берейин деген ниеттер бар экен. Ушул берген паталар, келген адамдардын каалоо тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Уул кыздарың акылдуу эстүү болсун. Kırgız'ın gereğine jarağan bir çekesini alıp şu kızmatların görgözgön jakşı uul kızlardan bolsun. Ananыкам сага рахмат. Ата энеңе тага журттан бир мына делегация келип атат. Ата журттан гана мен келип атам. Кудайга шүгүр.
Туғандар мына жамаат туғандар мына Москва жергесінде жүріп мына ақсақалдарыбыз мына балдарға баш көз болып жүрген ақсақалдар алды Политехник институтты қызыл дипломмен бүткөн мына педагог мектепте қанша жыл емгектенген андан бері ақсақалдар барды мына енді атақты аттуу баштуу жигиттер келип кишилер келип аксакалдар келип ата дуасы бар ушул бар калыбыбызда ата энени сыйлап мен сен менен сыймыктанам кудай кааласа каерде болсо дагы Кудайга шүгүр ушундай укам бар ушундай баскан турганын сенден кичүүлөргө үлгү боло турган жакшы жигиттерден болуп өстүм Кудайга шүгүр эми мына келген меймандарды жакшына калып узатып алсак мааракебиз тынч аман өтүп кетсе Кудай кааласа ооба ата дубалар баардыгы сага кабыл болсун ооба каалоо тилегим баары кабыл болсун эми акамда бирөө сөз сүйлөп коеюн Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Şu бүгүнкү маареке болуп атат. Бул жерде Москва шаарында, ушул жерде Москвада эмгектенип, жашап, иштеп жүргөн ушу биздин Кыргызстандан келип, ушул жерде жашап иштеп турган мына аксакалдар бар, жаштар бар. Ушу Элдияр уулумун маарекесине куш келипсиңер. Ушу аксакалдардын ушул жерде тел-тел ушу бар ушу баланын. Ушунун баарынын ушу дуасы, каалоо тилеги ушу кабыл болсун. Бүгүнкү ушу маарекеси ушу аксакалдар ушу тел-тел жолдошторду тынч аман өткөрөт деген ойдобуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз баарыңарга. Сиздердин колдооңуздар менен ушу бүгүнкү маареке тынч аман өтүп кетсин. Ушу уулума бала чакасы менен тынч аман болуп, ушу өмүрлөр узун болсун, ден соолуктар чың болсун. Баары жакшы каалоо тилек каалайм мен деле. Ушу көпчүлүк катарында ушу аксакалдар, ушу жаштардын ата дуасы тийсин. Мына ушу жерде көпчүлүк колдоп, ушу бүгүнкү маареке тынч аман өтүп кетсин. Oğlum, Elgar, Aşulum, ötken marekem, tınçaman ötsün, niyetlesin, dileklerin Allah talam esele versin, onların Allah ömrün versin, solukların versin, imanların versin, şol atanesin sıylagan, el yurttun yüreğine jaragın, Kırgızstan'dan sıymık olgan uğul kızlardan bana çok açınıkan. Şol seni tarbiyalap östürüp çoğaytıp şu derecege jetkirgen ata-enеңe rahmat, uşulardын ден соолуктарын берсин, силердин урматыңарды, сыйыңарды көрсүн, неберелерди жетелеп ушул төрдүн көркү болуп апаң атаң силердин сыйыңарды жакшы күндөрүңөргө көп болуп жүрө берсин. Жалааттан Кыргызстандан келген меймандарга мынакей тагаңдар, абаң келиптир. Буларга дагы ушу үйлөрүнө тынччылык, аманчылык бар жок эл журт Кыргызстаныбыз тынч болсун. Кыргызстаныбыз өнүксүн, алдыңкы мамлекеттерге кошулсун. Дүйнөдө ушу тынччылык болсун, согуш болбосун. Анан ушу келе жаткан жалпы баарыңыздардын ушу жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда ушул жакшылыктар болсун, токчулук, бейпилчилик, ар бир үйдө ушул тынччылык, аманчылык болсун. Элдияр уулум ушул ниет тилек кылып, ниет кылган болсо ушул ниеттерине, тилектерине жетсин. Бүгүнкү алган дуалары, баталары кабыл болсун. Рахмат. Sizge birinciden жеңе мүмкүнүңүзгө ден соолук, аманчылык. Ушундай балдарды, кыздарды чоңойтконго сизге рахмат. Элдияр, сен бүгүн кам ушу кичине балдарыма паталып коеюн деп, элден паталайын деп улак берип атасың. Улагың жакшы өтсүн. Балдарың жакшы жигиттерден болсун. Кыздарың жакшы Салиха кыздардан болсун. Өзү Сарыбулактан эң кыйын кичинекей айыл болсо дагы Сарыбулактан чыккан да.
кыйындар. Кандидат науктардын Кандидат наук чыккан, палван чыккан, окумушту чыккан, директорлор чыккан, ушундай министрлер болду, акимдер болду, академиктер болду. уюткулуу жерде. Именно Сарыбулактан чыккан. Сарыбулактан чыккан. Ушундай уул кыздарын, ушундай окумуштуу, алым болсун, ден соолукта болсун, улаң бүгүн жакшы өссүн экем. Не дейсиз, сага ден соолук, аманчылык, келин бала менен жакшы өмүр сүрүп, балдарынын убай урматын көрө бер. Кудай тынччылык, аманчылык бар жок ушу келген туугандарга, тагаларга Кудай ден соолук берсин, досторуңа, элдерге дайым ушу тынччылык, аманчылыкта ойноп күлүп жүрө берели. Жакшы күндөр болсун. Bak atlar geldi hazır. İkinci at para. Emildi ku? Emil nattan al. Жарыш болгондо биринчи келген да. Beraka vurup durungçu. Mi geldiniz mi? Gel. Qanday? Yaxshi mi? Qo'ymayman. Bolsin. Gel. Qanday? Qo'ymayman. Yaxshi qanday? Yaxshi. Bir duo qilib qo'ying mana. Alloh taolo. Elga oğlumun koyup zervatat ballarına Allah Teala ders olursun, ömürler uzun olsun. Şunday torlardan göptere vergiler. Sen de şu nevre tevden gari yakşıkların görüntülarda ilim bilimde alim var Allah'tan olsun. Yencillik var buran. Ha, haydi öğrenmiş. Oo, koyla kaldı. Kulak çıktı mı lan tuğanlar? Koyar attılasın şu da canı var. Bak kelek atma. Ya attın olsun koy verin.
Бүгүнкү улактын жороолору, Элдер агабыздын достору бардыгы бүгүн кызматта. 2-3 күндөн бери даярдыкта бардыгына. Ага, сүйлөп коюңуз бүгүнкү мааракеге. Ассаламу алейкум. Келген жамаат бүгүн ушу Элдер досубуз балдарына бата алып улак берип атат. Ушу улак кырсыгы жок, жакшы өтүп кетсин. Ушу барыңыздарга, палуандарга ийгилик, эл катары жакшы ойноп, улак чабып кетип эле. Ушу кандай дегем, калганын ойлодан көрөбүз да. Палуандарга ийгилик барына. Сүйлөңүз. Ассаламу алейкум жамаат. Бүгүн мына Элдер досубуз уулдарына бата алуу максатында улак берип жатат. Ушу уулдар Макберди, Амирхан эң жаман болсо ушу Айшаларындай болсун. Ата-энесине кызмат кылган, эл журтуна кызмат кылган жакшы уулдардан болуп чоңойсун. Кыргыз элине кызмат кылган. Ос сүйлөп койду. Шака сүйлөңүз. Assalamu alaikum. Алыс жакындан көрүп аткан туугандар, ушу Элдердин улагы да бүгүн тынч өтүп кетсин. Балдары акылдуу, ыймандуу, акыл эстүү инсандар болсун. Заманыбыз тынч болсун. Элдер ушу тайыштемдер менен жакшы күндөрдө өмүр сүрдү досум. Ушу кыргыз эли тынч болсун. Дайым ушу алыста жүрсөк ham кыргыздын наркын, када салтын ушу унутпай улак өткөзүп атат Элдерде. Тою тынч, улагы тынч эсен өтүп кетсин. Ана бир дуа кылыңыздар, барыңыздар. Омен кыл. İlyas Dural, İlyas Dural жакшы. Kana omina. Başımızın ulak tınç aman ötüp geçsinler. Öyle bir sıktan sırtları. Ayaş oluşundağı ömür uzun olsun. Sağala den solup. Ayştaşın önerdiğinin yaxşı günlü ömür sürdü. Omina ulak. Kim bilir lan? Ulak baştaldı mı? Geldi çözdüğü deyim. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, улак сүйүүчүлөр, Москвадагы мекендештер, алыс жакындагы туугандар, бүгүн аламан улакка ушул эң чоң байге алтын кур тилеги күчтүүлөр алат бүгүн. Жок, бир жол келди.
Temizlik zamanla. Cengil de atıyor. Açık Cengil de. Allah Cengil de atıyor. Ata çocuk attan da oldu. Yüzüğün doğuşu çıkmadı değil. Salat Biliyorum bağdaklar arasında. Çağız ayıtlısına kalın. Alin. Aa, bolek, başlayalım mı? Yatak şurada da geldi. Ya uçun böyle o. Öyle rakam bıçaktasın. Öyle rakam. Aslanlarımız koltukları gerisin. Salalayın. Kaynak dururlar. Koltukları geri basınlar aslan değil. Mikrofon geçmeden. Aslan var o bir de aslanlarında. Hadi lan aga. Bir ana tam. Bir ana. Yok kötü kadar. Bak. Sağ ol anlıyorum. Algılan duramazsın. Kaçırın. Ah, vale. Anas boyundan karma, boyundan vursun. Ver kaçara. Kaçara. Telefon hasta. Götürün, yardım ver koy. Yardım!
Çorak olmaz. Son bolboy, son bolup kaldı. To'xta, men otni mashinaga qarmang. O'sha men qashqasini olib turib dikova tashlaganlar belgiga qo'yib tashladi. Erkin aka. Berak aka, berak. Bak. Dağı bir. Qo'ydi. Yo'q. Atayla. Otdi. Olmaz ne qap? Bırak. Qancha o'z oladi. Aka, ber. Mana qashir qila birinchi. Mana qashir qila tashlab beradi. Rıtar. Жақынырақ. Doğrağa turgul, doğrağa. Sizi koyalım, balonlar. Hadi üstüne attılar. Antar koy berak. Attılar, içine turgul attılar. Eşte aldı yenger var. Gelgile. İçine turgul, içine. Ya Hans'ta gelmez. Bin turmayız. Değil mi? Açtam aksakal. Gel, bu yakta ya ata. Ne bu yakta hava var bu yakta. Ya kaç numara koymasın olur. Jolda. Mana baldarya buna akneti çeken jakşınaka toy olsun, toy kulansın, jakşınaka olup etsin. Buna hemen tımak bolgular saldın, tımak da öyle biringe namat keltirip, jakşınaka oynayıp gülüp, jakşınaka çağ verme baldarım. Hem buna akneti işte, jakşınaka ötkürler. Bunun hem balası ömrü uzun bolsun, gelecek en bolsun, Allah'tan dileğen maksatın cesine süvenip baldaryam. Gözündeki den olacak şu olup toy vergen balanlar. Şu aş toyu jakşına kavete versin. Badal turат mı? Bir çağ gelip yerge, şerge taşayısın. Atlar turgan şerge. Şerge. Anam ne be? Abi mikrofon geldiğinde bağır. Mikrofon gelerken. Aylan gelmiş şerge, beraka. Prayula qanday oldu? Prayula onu badaldı tegirenip gelip karşına alsın yerde. Top badaldı. Ova. Daneraga. Nima daneraga? Aylanını akıllı vermeyiniz da. Yerden Allah aylanıp gelip yerge. Aytır sorun aytır. Atı taşta 5 milyon. Piki katka. Berat hazır içine var da. Mana birinchi marası. Aylanıp gel aylan. Aylanıp gel aylan. Hayrat polvon. Sorun 500 rubl. Evet, nerede yol dışına açıp durdular. Atay yol. Bir ara kapıyor etmiyor. O aşağı kara boşa.
Buna çek. Akgöl'dün balvanı Kayrat balvan. Kayrat! Kayrat! Akka! Kazısta! Sonra Kayrat balvan. Kayrat balvan. Beraka. Kulum tutum jetpeyt. Darman, berak darman. Aylandır gel, taşla koş. Tamam, nereye? Taşla biraz tamam. Aylandır taşla verin. O, no, atlar turgan yerge. Hayrat gel dostum. Kayratga ketpey turasiz hozir shu. Bak dostum. Bismillah. Az tut biraz tut. Yap, ne kılsın? Ya dua al. Omila dostum şu жақсы ниет қылып бүгін şu ұлдарыңа мареке uyuштырып атасың şu аяш ұлдардың өмірлерін берсін қырғыз еліне динге şu жалпы елімізге қызмат қылған инсандардан болып чоңойсыңдар үй бүлеңе тынычлық әрдайым бақыттылық болайын достым. O, çıraylan 5 milyon. Olmaz ağlayayım. Ekinci sorun 5000 rubl. Balvanlar çağırlar. Bugün Moskva jergesinde çoğun bayram. Elder ağız uğurlarına olmak verip elden bata alıp şunca elde ceynap Atlaslar konan jayıp konak veriyorlar. Ben attı izlep жүрüm. Tamam var mı? Hazırlıyorum. Ta gel. Bana layın kamerasını ver. O adaş. Tomina. Elden. Şu bala şakımının tınç baldarın şu kakıleşti imandı. Жақсы балдардан болсын, тойың той қылансын. Кешенің әрдаушы атаңменен апаңдағы сілердің жақсылықтарыңарға көп алып жүре берсін. Бар екен түркесі, монолла. Екі жағынан үйде қармап кетті. Hazır benim o. Büyü yok gelse de. Neden ne diyor böyle? Yok, sakın atarsın. Ha? Ben oradan aktarım.
Ne gelmedi? Gelip aladı. Önümüzde tavuk kaç taraf? Geliyor karafta. Ya Hayrat. Hayrat. Yok Hayrat. Yok Hayrat. O demeden hakikaten büyüyecek niye olsun da profesyonel jetpe adam. Olmaz ki. Yok olmaz ki. Berkeng. Berkeng. Çok ha. Ya. Berkeng. Taşlayısın Ali. Yerge atıp taşlayısın Ali. Жақынырақ а, мандарақа. Мына жерге жақынырақ. Заказ берсеңер, төлөсө бар, алып берем, болот. Аккайга таштайм. Қамшылаң атты. Қамшыны бер. Бак. Қамшыны бер. Қамшылаң. Қамшылаң, только қамшылаң мұны. Молчке. Kapayalım. Telefondan çıtadı ya. He? Bak gel dostum. Doğalım. Omen. Şu бүгүнкү бата дуалар түзөн түзсүн досуна. Бала чагың менен тынч бол. Дайыма элдин алды бол. Эл сыймыктанган адамдардан бол жүрөгү. Ondan cama tutmalar. Omen. Men Sarbulattan kelgen öte çoң palvanмын. Эми элдер ниет кылып, көпчүлүккө чай берип, бул деген өтө чоң жаамат. Ушул жерде балдарына пата доо алып берейин деген ниети бар экен. Ушу келген меймандар, ушул силердин ушу элдерге болгон, балдарына болгон, ата-энесине болгон, мына акам турат, жеңем келди, Кыргызстандан ушун деп, ушу маарекеге бир катышып, пата доосу өркөтөлү деп. Ушу келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, жакшынакай бир пата дооларды өрөтөсүз, каалоо тилектер айтылып атат. Бардыгы кабыл болсун Кудайман. Мына бардыгыңыздарга ден соолук берсин, ушул нерсеге катышкан. Бардыгыңыздан үй бүлөңүздөргө, бардыгыңызда тала түстө жүрөсүңөр, карман тутканыңыздардын баракасын берсин Кудайым. Мына маареке тынч аман өтүп кетсин, Кудай кааласа, бири-бирибизге болгон сый урмат мындан акыда күч ала берсин.
Hadi gidelim sürekli. Abi erkekçe söylendi mi? Ona içeride o yeri taşlasam ki. Acıga. O nerede tursa ne taşlagandan ki sögüşle başlaştı. Uyat getirmenençi. Boptur dedim buna. Çeringer cazı oldu. Taşla. Niye veresin? Kanday çıkarttık. Takasaydı o. Ben uyatma atıqam onu koy. Bakalım haydi o. Kayındaylandık. Oğlum o kayda gösteriyor öyle. Tak, yemi. Ya lütfen. Bitti. Haydi. Yemi. Elcer. Yok sen tıklarken ama sabah bol. Altı bile de doğru. Elcerek gel. Ya Spalvan. Ahmet abi oğlum. Gel Ahmet sen bir gel attın lan. Ahmet. Gelgen araçlarına bir koş. Gel. Gel. Bana. Yeminlerim sordudan görkene. Neydi parmağında kal. Götür koy minnis. Sorun da. Eldiyer. Sorun da. Kuytaydı gel. Eldiyer geç ki odan. Ahmada gel. Ahmada gel. Eğer de ama kuytam çürüyor. Maraktan diyor. Geç kulakçı. Bu tavret ekat bol. At sal bu tavret mi? Düz haydi. Helal şaka. Çık. Hadi. Yerde can da am jetelemiş boğuluz nara kafket kartla jö tuttururlar. O hat bir de pirinç ol minutu. Başkanın tartar başkasını lan. Dönmüş. Geç mi yaşıma sarma. Yerine köpeste. Nereye gitsin? Hayda beni kabul. Attı beni kabul. Hadi. Sen hoş gitme oğlum. Beni kayda ya. Beni kayda. Kara koyayım da tamam mı? Vallahi ömrünüz olsun. Benim başıma güneş kalmadan yaptım. Bir onu tutamıyorum. Senin boyu alıp koydu. Dai, senin nene.
Simboy, Pirsep koydan. Simboy. Bana gel. Simboy, berkele, gel. Beraka gel, sadağım ulan, beraka gel. Simboy. Simboy. Berke 5.000 var, 5.000. Simboy. 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 Dostum var, çağır etti. Simboy. Вот это я не прошу. Симбай. Onu gel. Yermek. Ermek. Bilsem kal 5.000 ol. Bilsem kal 5.000 ol. Uloqda yıldırış kerak uloqda. Gel Abram gel tartma olacak. Yıldır. Baldı. Kimin atı? Atıp yaptın. Fırsatlar gel 5.000 ol. Marlen.
Ömüşke var mı? Evet, sırasılar. Taşlar oldu da kaldı bunlar. Yok. Taşlar işte. Yok. Yerge afiyet taşlar. Taşlar. Onlar şimdi lan. İyi ne geldi? Sen sabah reklam. Kapçılar iyi akardı. Ya geldiler tamam. Şerbe taşlar. Erkine gel. Aldınız taş tattılar. Sarız yetmişler. Taşlar. Sen bildin sorunu ben. Elder. Taşlar. Sonum oldu. Büyüklerin vakti ola. Şurada kanca insanlar sıra dua alsın. Dua saat üzüm tüstüsün. Ya beni taşla aşırmayın. Sekin. Ya Allah. Olmaz. Balon. Ben de almazsın hadi al. Elden aşiret gelsin. Almaz. Almaz taşa bırak. Arkadaş ne? Arkadaş jör olsun. Elder gel. Elder ayıtmayın ağa. Ayıtmayın ağa. Resmiye vermeyin. Akgöl'dün palvanı, Kızılsu'nun palvanı, Kayrat palvanı. Ya şu priseptin aslında taşlar çek. Hayrat Aka'nın ikinci sorunu. Hayrat Aka beri kavurup olsa. Söyle koyalım. Omin. Şu eldin matası bugün tüstügen olsun. Şu ayaşınlar, ömürler uzun olsun. Ardayım şu yüzü carık. Kırgız eline hizmet kılına jürüyor olsun. Omin. Amin. Hayrat balon. Bu konuda altın kurdun niye gelsin? Altın kurdun. Şu bak versin. Almaksından Ermek palvan. Yermek balvan koksulu. Yermek balvan koksulu. Ver. Sorunsunu ver de gel. Çekin bunu da ola gel. Priseptin aslında taşlar çek. Yok, buna yercilik yesep. O anlan arkasına çıkırken bile yesep kontrolden atken ver falan. Bu özü suyla şunu koyalım. Oldu, özgürden suyla şuralarda. Yok, bu kura olsun. Şu toyumuz жақсылықтарға ұланыстан кәдағы. Тапқандан ашса Құдайым бәрәке берсін әке. Бала шақаның үстіне өмірін берсін. Келешекте Қырғыздың дерегіне жараған мықты жігіттерден болып. Allah. Үйленісімен бақытты бол. Arayın koksulu. Молодец. Hazırkı sorunda alıp gelgen palvan жүгөнү шыпырылып кеткен экен. Эрмек алып келип берди. Анжыранын palvanı, Bakay palvanı aşırınca hazır. Hadi şaka sorun hayvansın eve başlıyorlar yine. Kamil. Doğru. Oğlum ve. Sen bu kadar sizden oğlum. Kancalı palvanı. Bakay palvan.
Ben bir sunun nemesi de. Yurmanlar. Bakay, teleşki yap gel. Hey, kalan kalmandın balasını atmak. Hazır neme çakılatta almas kettanı çakılganı. Niyetimizde tilegin edilsin. Şu Marrakeş Türkçe ötüpesine rahmat şu Moskvada da grup üret ulaq bir. Kalmaqçılara yaxşılaqlardan bersin. Kim? Bakay. Evet şu. Marmay. Aa, Marmay sakal. Marrakeş Türkçe. Marmay. Ötüpesin. Marmay sakal. Gel aga. Nazır siz yapın. Geçin ha. Ne kaçın? Sorma aldı mı? O da. O sayesinde alıp geliyor. Hadi etalım. Başım da kaçtı. Çıkmayın be. Camı gazla. Gazla. Allah buday. Adamlar baştan seç bak. Baştan tanıyın. Emlan çağır. Yok. Evet, tumşunuz. Ha, oldu. Oo, miyakte. Böyle mi? Aytıp komentere verip koyduk. Aytıp taşı. Geni, takası, geni, cezası. Ha, böyle. Karat bilen. Hayda, senet. Hayat geldi. Hayda. Vur. Karat bilen. Hayda, çak. Açta. Acaba. Gel. Başına düşüyorsun yani sonra bir sahip olursun. Oğlum hem sizin sorunuz Açta. Ana. Allah Taala sana Çin'den sonra uzun ömür versin. Şu ballarında yaxşılığından senden torlardan döner. Ne tilesen tilek maksatına da ne yutatmış olsun. Yine ulak çapmanda da tamam olsun. At yalın dengeli olsun. Ne tilesin daim şu kızın yigitler oluyor. Allah'lar. Yok onu caldan geldin ne oldu? Nerede şurada? Vurmak. Gel dostum dua al. Onun dostum. Aferdi. Kulum dostum. Daim ömürleri uzun olsun dostum. Yaşlı günlerden müsülsün dostum. Benim canım şu dostlarımda falan lakçı olsun dostum. Yaşta yaştımda yaşlı günlerde uzak olmuşsun dostum. Daim şuna bir tuğanlarım hiç olsa dostum. Koylar tabi olansın dostum. Allah ekber. Başlasın. Toxta! Toxta, oldu. Gel, toxta be. Acığa şurada bu acığa. Ayta ver ayta. Vese. Atı binince takaldı. Sen kullansan bu ya. Acıka gelin. Yok bir şey oldu. Sen çıkıldın mı? Atla. Ayta ben. Çıkanlar çeke Türk boş. İlyas Berke. Bir sağ kız. Ayta tutun aslında geldi. Ve sen mi? Asfaltın hepsi o malacı. Sütü balıklı. Allah. Allah. Bak gel. Doğru. Ömür versin. Mesut olsun. Kırılsın. Birine carakan uğurlardan olsa. Oynamadım. Hey! Acaba şeref!
5000 al. Oo, otasılar acağa aşırıp 5000 al. Sapken al. Basın kuat. Oşallah kalmış böyle. Kança kaldı da. Oo, acağa aşırıp 5000 al. Argını oğlum yani. Tamam. Oo, palvanlar ıntımaktaşıp. Algılı. İlhamcat. Bana kalankan bile gerek yok. Şu tarafa. Gerek yok. Mikrofon geliyor. Ayte vereyim ha. Kalon kasıyor. Oo. Yeni Abdurrahim o var ne o bekliyor. Tamam mı benim? Tamam mı? Acar da geldi. Acar da geldi. At keletler. At keletler, cephe keletler. Aman Salgıla palvanları, salgıla. Bileğinlerge belingere uç kuat versin. Intımaktaş kıla, intımaktaşım. Sen çakrayım mı? Baba. Karneli bir koydum gelip de. Arıganda dile. Onları var mı? Onu da yok. Salat! Sal atas! Geldi sal! Daha dileme! Tokta! Tokta oldu. Can, tokta be. Açık açık yapma açık. Ayta ver ayta. Vese. Atı binince takaldı. Sen kullansan bu ya. Acıka gelin. Sen çıkıldın mı? Atla. Çıkanlar çeke Türk boş. İlyas Berke. Bir sağ kız. Aysal tutun aslında geldi. Ve sen mi? Asfaltın hepsi o malancı. Şutu balıkta. Allah. Allah. Bak gel. Doğru. Ömür versin. Mesut da olsun. Kırılsın. Birini çarakan uğurlardan olsa. Oynamaz. Hey! Acağa aşırıp 5000 al. Oo, otasılar acağa aşırıp 5000 al. Sapken al. Basın kuat. Oşallah kalmış böyle. Kança kaldı da. Oo, acağa aşırıp 5000 al. Argını oğlum yani. Tamam. Oo, palvanlar ıntımaktaşıp. Algılı. İlhamcat. Bana kalankan bile gerek yok. Şu tarafa. Gerek yok. Mikrofon geliyor. Ayte vereyim ha. Kalon kasıyor. Oo.
Yeni Abdurrahim o var ne o bir gözden Tamam mı benim? Tamam mı? Acar da gönder. Acar da gönder. At keletler. At keletler, cephe keletler. Aman bak. Salgıla palvanlar oy salgıla. Bileğinlerge belingere uç kuvvet versin. Intımaktaş kıla, intımaktaşım. Sen çakrayım mı? Baba. Karneli bir koysam gelip de. Arıganda dile. Onları var mı? Onu da yok. Sal! Sal ateş! Gezi sal! Daha dileme! Ардайым бақытты болуға, бай болуға, бар болуға. Salay! Sal! Götürmen nağını duruyor, sal! Hay. Ana aferin. Finişti. Al ne benimki? Osi. Ona kamçı al. Onu oşa kişine mine içinde oşa karab mine atkan ile. Karab mine içine. Zaten doğru. Oo. Bayram Bek Palvan attı sal. Bayram Bek Palvan attı sal. Arattı boğazım oy ver. Orlikte oy ver Orlikte. Özü tavat. Özü tavat Bayram Bek Palvan. Aylan gel. Haydi. Teveret. Haydi olalım. Ha? Nerede? Aynen peki ona Burkan Akı'ya. Oo, Burkan işte ağzına al. Hazır o ki. Burkan işte. Burkan işte. Burkan işte. Babasına bak şurada koysun. Şey. Neme var? Zajgalka kamızavuz karan girip ketsen. Anarik menen cevap. Anarik menen cevap. Kaçta hayır abi geldiniz mi? Şergemi? Ol. Narakayla el yok. Yerler çakırsana mı? Hasey, benim ortamı. Bu ne kısa? Nereye ellerine çakırsana? Gelecek ama bu sakin gel. Hayır kadar da ring bu var. Mikro bir de kaçta makam. Çok önemli. Atın bu sayın tek olma şöyle bakıp koysa topla. Gel verme aga. Gel al ver yerine kemer. Kaçıyoruz mu? Kaçıyoruz mu? Kaçalım. Yerine kemer. Yeter kadar. Balda kavuşu bak. Al bay maldan. Yerine olmaz mı sen? Yeter. Buraya olmaz. Sen iyi bak bir ama. Evet,
taşla Selcan. Gel lan Aman. Gel topla dur. Tavuk durayın. Gel bir ulan aşkına. Hiç de sorma. Tüm öyle öyle kapısında çarptı. Ha gel bir atın. Sayıp koyayım. Dostlar para verin burada. Şambanlar. Bazı sorunlar var. Kalmadan da. Hançer aka. Hançer aka. Eldiyar bir kap gelçi. Lara, oğlum lara. Hazırkı sorun altın kursaylar. Bilmem ne o. Eldiyar özünde tutaydı. Obe. Oldu. Tamam oldu. Haydi ya bunu şokolat kaldı şuraya çok. Ay ya. Şaylo. Yeni kanser oldu. Bakıyla ama atı bu ya. Hazırkı sorun 20.000 altın oldu. Kim alıp çıkıp taşlarsa 20.000 Afiyet olsun. Yirmi altın vur. Oldu. Kayıp balık. Hep kayırıp daha kayırıp. Biz var çok. Kulak kaptırıyor. Tadak Prop kadar bilmiyorum. Bilemiz. Bundan Hilyer karşı. Şu yerde halga çıkıp bulak başta anlamazsa Hilyer şöyle salın koşturat. Şu karşısın niyetiyle maksatlar bulak verirken olsa maksatlarına yesin. Şu uğullar yetti, kızları septi. Şu
киргизген кызмат кылган эр азаматтардан болсун, үй бүлөсүнүн ар дайым тынччылык болсун. Nemin degen alptı. Ay. Beni kayda, kimin beni kayda ketip kaldı? Жалаңдат, Orada da bir tane kaldı. Давай. Kaçıra edin iskey. Palvanımız ulak berudar, palvanın imanı beken olsun, densoğluğu beken olsun, 5 vakit namaz okuyduran olsun, ata-enesin beyişte günün nurdan nurlu tazı getiren ballardan olsun, faydalı ilim versin, faydası izinde saklasın. Allah Taala şu palvanımızın dünyasında bereket versin, ömürde bereket versin. Şu ulakta hiçbir palvanın peşine sıyrılmasın, hiçbir at müdürlümesin. Ulak sakşı ötsün, kança saptağınsa Allah Taala 700 есе, milyon есе ondan çeksiz kılıp göğüt versin. Amin. Bareke qanday болот ата? Ulak sorun bolot. Акчалы жеңил болсун, чудаңыз. 40 жаштагы чабандестер, балбандар. Жамаатынын атынан, акелердин атынан 10 000 рубль сайлоодо тазалашылган. Men telefonum просто video tartiblayt. Bunu kişilerki kurtoy. Kuşlar tartar. Men tartolmayın da. Anca bile alıp koyma. Ya. Mana asmanga kurtulgan bacağına. Qora suvdan kelgan palvon mukammal. Nerede internet işlemeyen tartmaydı ekan video. Ya sen Балдарына үйлеріне тыныштық аманшылық болсын, үйлерінің балдары елге қымбаттаған балдардан болсын. Аллах құттықтады беріп, қаншалар беріп Ассаламу алейкум, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, урматтуу меймандар. Ажеке улак кандай болуп атат? Алейкум ассалам. Улак жакшы болуп атат. Элдер ушу калмактар чыгып балдарына патал Москвадагы улакчылар, Москвадагы жерлештер чакырып жакшы болуп атат. Азыр ушу сорун ортолоп калды, 40+га коюп берди. 40 жаштан өйдөлөргө бир сорун коюп берди. Жакшы өтүп атат. Балдарга дуа кылыңыз. Балдарга ушу Алла Таалам балдарын эл баккан, журт баккан жигиттерден кылсын. Акыретте ошо Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн жашап, Алла Тааланын пендесинин парздарын аткарган инсандардан болсун. Жашоо болсун, маанилүү, маңыздуу болсун. Эң негизгиси жашоодо максаттуу жашоо өткөрсүн.
Ушул тууган урук жакындары менен аман болсун, тынч болсун, элдер кандай максатта улап берсе ошол максаттары тилеген ойлору ишке ашсын. Атчалы жеңил болсун. Амин. Bizden elder bugün ballarına kulak kılıp atar. Allah Teala şu elden den soğutsun bölümleri uzun öksel cayıp olsun. Balları ilimli, bilimli, ağırlardan olsun. Ne tilese tilek muhtatlarına geçsin. Ki el yurtumdan, tuğan duruklarımdan, kırıklarımdan sessiz olsun. Daim Rusya'da olsa da Kırgızstan'ın şu oyunu Yürüvatat barına bir soluk, çeksiz vakit, yübülölük vakit versin. Daim жақшылықтарды Allah'tan nasip kılıp, el-cüddetten aman olsun. Allah, жақшылықтар. Мареке кандай болуп атат аба? Жақшы, мына yerде тегі жоқ, живи жоқ, жақшы улап болуп атат. Азыр мына соруп билсек, 40 жаштан жогоркуларга да өзүнчө сорун кылып сайып берет берген ушундай тартип экен. Тартиптер өтө жакшы. Ушундай өнүгө берсин, өсө берсин. Кыргыздардын жигиттери ушундай тойлорду бере берсин. Москвада улактардан калбайсызбы баарынан? Көбүнчө калбайм, көбүнчө келип катыштырабыз. Рахмат аба, бар болуңуз. Сакалыбыз ажеке. Тамак ушундан ажысы. Сүйлөңүз. Үйүндө дайым жакшылыктар болсун. Алла Таала жакшылыктарды бересин. Элге берсе элге Алла Таала бересин. Кетти. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Şu kadar elder uğullarına жақсы ниетті улақ беріп атат, улағы жақсы өтіп атат. Уğuldары елдің керегіне жараған, елдің үлгі болсын, елге дінге қызмат қылған уğullarдан болсын. Саған әшіңе келіп Бүгін бұлақ жақсы өтіп атат болсын бұлағы. Бұлаққа келген адамдар денсаулықтары чың болсын, өз өбірсізден. Күдіп бар деген нәсібен сорын алып батасын беріп жалпы елдің батасы әшуларымызға түзден түз тиген болсын. Не дейсіз бар деген тыншылық өте қысықсыз мені көтейді. Сормаңшы балдары өмірлі болсын, денсаулықты болсын, келешекте жақсы инсандардан Ajaka gelin bata verin. Bekir, asıl olay. Nuralı Ajaka. Özünün proyekten atmayındı. Badızga tınçılık. Baldarına akıl iman versin. Mingenat özünün proyekten yalatır. Cemaat. Nuralı Ajaka'mız. Para plus geldiler. 45 plus. Ratbek. Yerci git. Yerci git. Peki çapla. Bastıra aşağı. 40 жаштан жогоркулар, калгандагы жаштар, булар тийбейт. Азыр калган 40 жаштан жогорудагы аксакалдар чабат бул жерде азыркы. Москвадагы правила ушундай. Калган Еринизага бул сиздики билесизби? Сиздики бул. Калган чабандар тийбейт. Көрдүңүздөр да калгандары
чекеде гана карап турат. Бул жердеги жалаң 40 жаштан жогорудагылар сорун сайлады аксакалдарга. Азыркы сорун ким алып чыгып таштасак, 40 жаштан жогорудулар 5000 рубль. Жерге талдан келген балбандар бар экен бул жерде. Сарыбулактан келген балбандар бар, Калмакчыңдан келген, Кызылсуудан келген балбандар, Кызылсуудан, Аккөлдөн келген балбандар бар. Жогар төрөнүнүн эр азамат жигиттери, мырзалары бүгүн элдер агабыз уулдарына улап берип, элден бата алып Айтпойчу элдер калат, элинде калат. Ошо мен Nemin degen alptı. Ay. Beni kaydırın, kimin beni kaydırıp ketip kaldı? Жалаңдат, Orada da bir tane kapı etti. Давай. Kaçıra edin iskey. Yok bu la, at çıkıldı. Hey, at çıkıldı. Bunu ne diyecek? Yamağa o kaşığı orada toplayın ya. Adımda öğretmen olmadı. Ne oldu? Ya Çintemir, Şuvay'dı.
Top degende önceden maçta o da yaşlı iyi mi? Ağzına alan kutusunu bağlayacağım kıyıkına. O adam ayrıp ketken. Hazır sorun. Marat bakalım Marat. Bana takında sırada Marcel köyünde tut, Marcel köyünde tut. Nasıl bakalım mı? Gideceksin mi? Parasını bağlanımızı bağla bakalım. Bana takip et artık kavga edeceksin bana. Geldin. Şut!
Toktağın aksınızda. Toktağın aksınızda. Engelin. Aksınızda esermese açık. Hazırlaşacak. Kurduğun. Başlardı beyler. Bana takimde oturan karıma şey. Nasıl oldu bu? Al memnun de gelin al. Teleskoplar 5.000 grubu bile aldayım. Kalk. Gel. Bir 5.000 grubu bile alsın. Ver kapat. Gel eyvallah ya. Eyvallah. Alaştaka. Eyvallah. Özünde adam var gene. 10 bin bir şey tehdit koyup durmuyor. Geçiyorsun mu? Geçiyorsun mu? Bir adam kaldı içeride. Öte boğazını. Kim? Bir zaman ya Allah adam kaçırmasam uyan. Kuşunca Kırgızistan'dan gel bir adam kaçırmaya geçsem al beni yerden. Ondan uçmasın. Teleskoplar 5.000 al. Teleskoplar 5.000 al. Sadağın olayın. Teleskoplar 5.000 al. Sadağın olayın. Bak. Benim savaşın olsa ne yaparsın? Abbas'ın niye de Abbas'ı öldürür. Yedik ki samsam çıkarıp da. Hey! Aydaçı! Aydaçı! Tegerat! Ya almaz ballandın da açmıştı. Almaz ballan. Almaz. Almaz. Almaz ballandın balası. Kıkırmayız milyar. Almaz ballandın şerif alantı. Hayda Tegerat! Patron! Hayda! Am kalavat sattı. Aylık veren vermet adam. Atasının balası da bu ne? Hayda tut! Düşen boldu. Yemam. Sana pere kur. Yemi. Eski mi kalgan yok mu? Ayran koydum, ayran gel. 10 bin aldı koy. Ya atacak son ne kadar? Gel kura öyle. Men. Bana ne önünü açtın orada? Abi geldi kaçsın. O zaman ne abi şey ne var Mahkele 5.000 rol vergili. Mahkele 5.000 rol vergili. Düşey. Makine oldu. Çöntek tutun. Barcağını beni vermedi mi? Mahkele 5.000 rol vergili. Şer kayakta jür. O jürde. Kankara tut kaldı. Onu. Ya cindi. Takasayda yürümüş mü? Tak. Hareket kullandın balası Bekzat. Aşk takın.
Arslan ağacına. Bırakın böyle. Bekzat. Bekzat, beni kaptır abi. Ama benim kosağa verir mi? Arslan! Bir yakta bir. Ayakta cüret, öldü abi. Götürün çekinden vururken. Öyle mi sen? Gel, şöyle tuttur. Gelsin Arslan. Tutar, ağacın Bekzat ayta örsün ben. Benim vasıf dedim. Bekzat, vallahi ne balık. Arslan! Gel, tutar, Yenzi orada bekle, yenzi orada. Arslan, bastırın. Arslan palvan, Kökçeminin. Karvektin oğlu Bekzat palvan. Aşırı berodat. Vardır. Taşla götür. Götür ey. Bitirdi o çengeyi. Haydi. Gel bak canım. Geleceği orada. Hayda. Tutuldum. Tutuldum. Tak. Telekralitim var. Olmaz. Sponsorum var. Olmaz. Bir ay gönül yaşayın de. Ha? Kim göre? Menden başka. Bunca fikir olmaydı etçi başkan. Bunca hiç fikir olmaydı. Bunun geçke ben özüm. Bunday. Kızım atmışım ben. Kızım atmışım. Arslan palvan. Teleşkaya gel. YouTube'da bu. Belki arkadaş niyet kulak arası niyetler kavul olsun. Kurgan insanlar kavul olsun. Balдар şu yerge jerge dinleyicilerden kullanmalarımız. Palvan. Kaçlı at veresin. Nereye daldan? Eral'ın balası Ratbek. Kulağına dayar oldu. Buna Palvan. Bastır mingize. At olmasan kaya kal. Palvan olmasan kaya kal. Ala. Aferin. Kuttaşır ol. Kamçın verdir kamçın. Haydi kamçısın yok haydi ver. Kaçaraka kamçınız verip durmuş. Aşkı koşul. Tövbe etketeyin dedim. Bakın kendine görme kalat da. Kumanda ha? Kamçım düştü al. Kamçım düştü. Tuval. Kamçım düştü. Teleşkiri yaptığını 5.000 al. Canar. Oy Caner Beray'dan. Ravila ben gelecek o kayında tekrar gelecek. Ravila aslında aga. O Caner Beray'dan. Sarıulak'ta Cumanazar Palvan'dan oğlu Caner Palvan. Taşka, Türkiye. Saçma kamaz. Tamam az dayardan tutmaz. Yok kumaraka. Palvan'dan oğlu Caner Palvan. Ay maşallah. Bu kayaktan vuramaz. Sarıulak'tan. Cumanazar Palvan'dan oğlu Caner Palvan. Hey, binetin ona döndür. Evet, kumaraka yer kapta taşladınız ha? Şöyle git. Ver. Yenge almayacağım gelirsin. Podolski atlar. Yer kapta taşladınız yok. Bunu yapacak mı? Aman! Sarıulak'tan aslan Palvan geldi. Savaşa kaldı. Aşırma ya. Niye taşla? Hey, rahat. Ne
Hazır bir hafta yiyeyim. Seçim oynuyorlar. Ola. O de. Yemi geziyorlar. Dua. Şu oyunlarda şu ulan kızdan şu oyunlarda tuşamaz. Ayak tekrar. Eğer kaşık ala çiftke döner böyle yapalım. Gel. Hamada. Ayağına ne bayım? Hayır bayım. Hamada'dan menü yutup kalan. Çok Ya tamadaga sen getir. Var dese. Ciddi büyük. Polni bak değil. Polni bak. Ayt ol deval verelim. Bana kapayın da. Almazsın sen atmazsın. Teleskop böyle 5000 al. Seni yapıştamayla. Ede. Kaçtı o ya, bir dakika. Kaçtı. Araçta terk etme. Gözüm bir Cerden götür hala tapka teleskop kalıp. Sabahaldın adına. Döndü buraya. Götürüp hayrak gel. Yerlerden kaynağın sabahaldın adına. Setem Yesen bana te yok, sidral cüret. Yemek çık. Çekin ayağı. Nah, ben kutkam var mı? Çöntön telefon var mı? Şurada 8 boy. Şurada marifenin kon. Niyetlesek dileklerini ver. Allah çakamın ömrünü versin. Allah hattın nesmeyen rızkı eşiğinden olsun. Gelecekte şu kırgızdın. Yüreğine ceragan oğul kızlardan o çok hoş. Özümün de iyi biliyorum ateşçilik, amançılık. Takvanların Allah'ın bereket faizlerini versin. Algan dualardan bari kabul olsun. Bayağı cindisinde жақшына kişi болып қалыпты да. Niye? Bir son dua verin. Emine tokta oturan oldu demiyorum. Atın neli? Sunkar. Niyaz polvan. Yeni lazım ver, şunkar atı veren. Kaçtan dedim. Niyaz polvan. Yeni lazımın şunkar atı veren. Polvan. Yelden atı çöp. Yelden atı çöp. Yatı eskim çok. Nurika açın, Nurika. Af de verakan Nurika'nın içinde. Presep kapkara 5000 al. Yok, 10 bin al. Evet, sırasın. Hoppa. Nurika. Bineceksin mi? Yine. Bas in. Bin. Naraktan. Naraktan ne? Öte vereceğiz. Turkalayla. Attım göç çağına ne biniyorsun bırakma hey. Tağaların Kırgızistan'da opuru odatkaya Mongol'da ne? Ayda sen Bekle. Tohtada şaşırmayın. taşı vere kal. Git taşı.
Нұралы Ажының Прайд деген аты ол Қапаш Палуанның невресі. Қапаш Палуанның невресini Прайд деген аты береді. Нұралы Ажының Прайд деген аты. Нұралы Ажының Прайд аты береді. Нұрик Палуан. Пеки, Қапаш Палуанның невресі. Қапаш Палуанның невресі. Моғолдардың жиені Нұрик Палуан. Кимай, ай! Қапалы, рас қылдым. Нұрик Палуан, айда! Прайд айда! Борончы береки тренировка кылдыса сиз андан ашып кетесиз. Борончы маған келсін. Борончы маған келсін. Нұрик Палуан, Моңғолдардың жиені Прайд атменен. Баланың егерге отырышын қарап қой. Gel, bırak bastırın, söz, dua kılasın. Gel. Rasile mingeni kim diyor? Omin, ne de şeyler, sizlerge şu atınlarga arka den soluk uzun ömür vakit salay. İşlerge geldik ha. Şu günler yaxşı günler geçirsin. Aşı şey ne qanday? Aşı büyük kaldı. Güzel büyük kaldı. Atalam ne kim bilen? Atalam ben qaratı salmayayım sana. Oldu. Konvertke salып тұрып айда бермей қал. Атале керек болса. Ат сен. Подольский жаматы. Жаматтың атынан. Жаматының атынан, акелердің атынан 10 мың рубль сайлауда тасқалып. Men telefonum просто video tartmaydi. Bunu kişilerga kurtoy. Şular tartar. Men tartolmayım. Ana. Anca bile alıp koyma. Ya. Mana osmonga qo'yilgan bajanga. Qora suvdan kelgan palvon mukammal. Podolski'den 10 bin rubl. Qayda qildi? Yerda internet ishlaydi ekan, tartmaydi ekan video. Sen Bağlı ulak götürülelik. Podolski'deki akeleri Yok, devam. Ulak çağıp durgun ağaların atından 10 мың rubl saydılar. Gep andamez, gep bayağı sen bakıp, sen bayağında cıltıldatıp, şunu kondurmayı mingen karatmaz da. Sen öyle kodikten çoğurak bol kalktın. Su ait, kara ait dikenler. Mızdak cezak. İşte içip içmese yok, mızdak çay içip. 10 bin al, bere kayda. 10 mingga chiqdi, 10 mingga chiqdi. Aylan kel. Aylan. Almazsan ne olur? Sen kalağında başla. Qara tushib tursa ko'rsatib qo'ying. Hazırkı sorumda 10 мың rubl falan çıktı. Berap gel 10 bin al. Emilga berdilar va shu yerda. Emilga. To'xta tur, Emil aka. Emil bastır, Emil. Emil hacı. Emil hacı. Atqan oturan, atqan oturan beraktan. Attı.
Aylanmasın yaşayamaz sadece. Aylandır. Vakit. Elder'in aka dostlardan kadar cemaatın 10 bin. Ali, bir iki yolu ötkönde ara Kırgızistan'da kanıyor turamaz şey kadın aç böyle şey böyle. Kim o sen ne oldu? Bunu kullanmak sizge. Telefon niye dostlukta olur? Omen. Şu Elder'in aka kadar dostlarlar var da daima şunday ынтымақта болсын. Şuların da tapqanda Құдай береке берсін. Şular бүгінгі дуалар Кыргызстанда саға түзөн түстесін досым. Үйіңде тыншылық аманшылық болсын. 80-90 ға шыққанда да шөтті бұлақ чалып жүреді. Allah айтқаның келсін. Келер дағы болады. Менен аттарын сұрап қойсаңыз, елері сүйініп болады. Уақыт! Үрен аты білен! Үрен аты болады! Koy gürüm деген атымен тасталды. Иілге жетті деп. İyilik'e jetti. Hayır abi gelin aga. Toxta. Bostan. Mehmet haydi abi gel. Haydi gelersin niye? Bostan kaçıra. Şeride dur. Kamçıra. Şeride dur. Bak etme dur. Şeride dur. Gel berakla gel. Şeyim çaldın mı? Ya burada maçına dalmış. Ya konu var canım. Verken. Hey, tüybek lo. Yıkla, çıkıtkanğa 5 bin var. Mehmet. Haydi. Bostan kaçtı. Ya Bostan sen kayıt af gel güne. Bostan. Kayıt af gel. Abla veresin. Götür. Haydi Bostan. Haydi gel. Allah şurada dur. Hemen video taktınız mı? Ya olmaya kaldı get. Az gelin. Stop yeme. Gel. Ata geley tat. Ata geley tat. Елдер қамшы кечетен бері айтылып жатқан барлық şu туған ұрықтардың елдердің şu дуасы түз қабыл болған болсын. Аллах тағалам саған ұзын берекелі өмір берсін. Ұл қыздарың hurmat suyungur, жақшынақай. Şu ел алдында жігіттерден өтіп. Allah Hadi. Ajaga özün şunqarga atып арғымақ менен немеге жетті. Emil Hacı Şunqar atı menen öte çoğun iyiliklerdi bağındırıp 5.000 rublga taşladı buna. Baldan. Qancha qola deb tursan? Zirkirgan olsa olar. Toyları sonun öttü. Ar jaqlardan geldi. Hiç qanday qırsığı yok, ırçırı yok. Жақсы öttü. Toyların toyga ulansın. Bardık bu şu bizden Kırgızistan'dan gelgen momuz qandarısın. Koldosu menen. Koldosu menen dostlar var kemna, qalmaqçısından Marsel, şulum jürat. Bardık dostlarının koldosu menen sonun öttülar. Бұл жерде тәртіп өзі сонын екен. Ушундай тәртіп бізді Кыргызстанда жүріш керек та. Белдер жаным, мындан кейін чоң тойларды өткөз. Ошол чоң тойларда мынау Исман Биолам атаң, мен тағаң, сенің жақшылық күндеріңді жақшы жайған дастархандарда да біз күбө болуп жүрө берели. Амин. Аллах акбар. Сонун улак болду. Жақсы ойдық көрсеңіздер сіздерді. Ава улак қандай болды ава? Жақсы oldu. Rahmat ынчалык ойнағанның арқасы ынчалык ынтымақ болып, жақсылыққа болып, мысал ынтымақ балдар жақсы болды. Рахмат ава. Жашыңыз қанша ава? 87.
Ömürüңüzdü bersin aba. Жерге талайынын аксакалы 87 жаштагы аксакал Москвада улак жагып жүрөт.